Muri iyi si ya rurema hamaze kumenyekana umuryango mugari w'ibijangwe binini Big Cat, aho dusangamo inyamaswa zitandukanye z'indyanyama nk'intare, ingwe, igisamagwe, intarangwe n'izindi. Uyu muryango kandi ubarizwamo iyitwa umwami w'ishyamba kubera umutontomo wayo udasanzwe, ariko nanone utangira kwitwa umutontomo mu gihe cy'umwaka umwe ivutse. Umutontomo wayo wumvikana ku ntera y'ibirometero 8, bigatera ubwoba izindi nyamaswa zose ziri muri ayo matware, zimwe zikakangarana ndetse izindi zigahunga. Intare, Imana ijya kubirema ibigabo yabihaye umugara nk'umwami uganje, ariko nanone Imana ifata ibigore ibigira umuhigi karahabutaka ndetse n'umuyobozi w'icyo gikorwa cyo guhiga kubera kumenya kwiruka ndetse no gusimbukirana umuhigo. Intare z'ingore zishobora gusimbukira umuhigo ibirometero 10 by'umurambararo. Intare ni inyamaswa y'indyanyama ibarizwa ku gasongero k'icyitwa chaîne alimentaire. Tugenekereje mu Kinyarwanda, chaîne alimentaire ni uruhererekane rukorwa hagamije kwerekana inyamaswa y'izindi cyangwa se inyamaswa ihiga izindi, bikunze kwitwa uruhererekane rw'ibiribwa. Intare nta yindi nyamaswa iyihiga, ariko nanone bidasubirwaho hari inyamaswa zishobora kwica intare. Uyu munsi wa none rero ntitugamije kubagezaho ubuzima bw'intare, ahubwo turagira ngo turebere hamwe inyamaswa 10 zishobora kwivugana umwami w'ishyamba. Ni urutonde rukomeza, nimba wifuza ko tuzakugezaho igice cya kabiri, nyarukira muri comment wandikemo ko twabakoreye igice cya kabiri. Mbere yuko tugera kuri urwo rutonde ariko hari ibintu by'ingenzi ukeneye kumenya kugira ngo bigufashe gusobanukirwa neza ubuzima rusange bw'iki kijangwe kinini cyiswe umwami w'ishyamba. Wibuke kongera kureba ikiganiro cyacu kibanza twabakoreye ku mwami w'ishyamba. Ese urabizi neza ko intare itaba mu ishyamba, ubwo ari umwami w'ishyamba? Nibyo rwose, intare yibera mu rucaca ahantu hitaruye, aho ibasha gukora ambushi ndetse ibona neza umuhigo wayo. Ubusanzwe intare irya hagati y'ibiro 9 n'ibiro 45. Guhiga iryo funguro hari inyamaswa zinaniza intare ndetse zikaba zayambura ubuzima. Intare igera igihe cyo kororoka guhera ku myaka 3 y'amavuko. Abana b'intare baba bataragira amakari nk'ay'intare. Muri iki gihe rwose izindi nyamaswa zishobora kubasagarira zikabica, zikabarya ndetse ku kigero cyo hejuru. Bibarwa ko 85% y'ibyana by'intare byavutse bihaburira ubuzima. 85%. Ku myaka 3 zivutse, urugamba rusa nkaho ruba rutangiye kuri izo nyamaswa, uko nazo zirukanwa zikajya gushaka imiryango izakira. Izi ntare zirukanywe zikora urugendo nta byo kubaha imipaka. Iyo zigeze aho zigera zikabona undi muryango ziwinjiramo ku ngufu binyuze mu kurwana n'ibigabo ziwusanzemo. Ni imirwano birimo gukomeretsanya rimwe na rimwe no kwicana. Iyo zibashije kunesha izo ntare zisanzemo, ubwo tayari ziba zibonye umuryango mushya. Iyo zinaniwe gutsinda zita zihinduka ibigwari ndetse zirinda zipfa zitanabyaye. Izi zinjiye mu muryango hari igihe zihinduka umugome zikica ibyana bya zimwe zatsinzwe, kugira ngo ibigore byongere bigere mu gihe cyo kubwegeka. Ni uburyo bwo kuzifasha kurinda vuba bukongera ubushyuhe bw'ibihe by'uburumbuke. Ni amahitamo abaho n'intare z'abinjira kugira ngo zongere zihuze ibitsina nazo zigira imiryango yazo. Mu ishyamba intare zibaho imyaka 12 kugeza kuri 14. Gusa muri zoo hamwe hororerwa inyamaswa zishobora kugera ku myaka 20. Intare z'ingabo zikuze zikunda kwicwa cyane n'intare zikiri nto zikeneye umuryango. Naho ingore zikunda kwicwa n'inzara y'amapfa yateye byo kurya bikabura. Ariko nanone intare cyangwa ibi bijangwe binini bibangamirwa cyane n'abantu kubera ibice by'umubiri wayo bitandukanye bikoreshwa mu mitako ndetse n'ibijyanye n'ubuvuzi gakondo. Intare z'ingabo mu miryango zigomba kunga ubumwe kuko zifata izi ngore nkaho zihora zihanganye. Reka twihute turebere hamwe inyamaswa 10 zivugana intare mpaka umwuka wanyu muzishizemo, zititaye ko ari umwami w'ishyamba. Umwanya wa 10 tuhasanga ikinyogote.
ni akanyamaswa gato abantu benshi ndabizi biraza kubagora kubyumva, ariko nanone iyo amapfa yateye umuhigo ukabura. Inyamaswa z'inkazi zitangiye guhiga utunyamaswa duto nk'imiserebanya, inkwavu, ibinyogote n'ibindi. Mu kuyoba rero ngaho intare umwami w'ishyamba ubonye umuhigo maze igacakirana n'ikinyogote kitemberera mu bwigenge n'ubuhangange bw'ikinyogote, kikayimishaho amacumu aba ataritse umubiri, maze impigi umwami w'ishyamba ikahasiga ubuzima kubera uburibwe bw'ibikomere by'aya macumu ava ku mubiri w'ikinyogote. Ibi bimenyekana iyo mu ishyamba ry'inzitane hasanzwemo imirambo y'intare ishinzemo amacumu y'ubumara akomoka ku kinyogote. Ikinyogote rero bibishyira ku mwanya wa 10 kwivugana intare umwami w'ishyamba ndetse n'ibindi bijangwe binini. Ku mwanya wa 9 twasanga imbwa z'agasozi cyangwa wild dog. Igobe ry'imbwa 20 kuzamuka, umerwe menshi no gukunda inyama. Izi nyamaswa zisagarira intare ziyambura umuhigo wayo, maze zikarwana n'intare mpaka zirishe ndetse zikayitwara umuhigo wayo zikawurya. Ibi bishyira imbwa z'agasozi ku mwanya wa 9 mu nyamaswa zivugana intare. Mwanya wa 8 twasanga inzovu. Si igitangaza kuba yakwica intare. Ni urunyamaswa runini rw'ibiro 7,000, ni ukuvuga toni 7, gukubitana n'intare y'ibiro 200 ishaka kwica ibyana by'inzovu. Maze mu gutungurwa gukomeye intare igakubitwa umutonzi ubarizwa hagati y'ibiro 20 na 79. Umujinya mwinshi wa nyina yari iri hafi, ariko zitabizi cyane. Iyo ibihe bidasanzwe inzovu ihita ibimenya hakiri kare. Intare ikubitwa umutonzi ikamururwa. Intare ukagira ngo ikubiswe n'inkuba, maze yayikubita mu mutwe ugahita umeneka. Iyo umutonzi ufashe ku bindi bice by'umubiri w'intare amagufa aravunagurika. Ibi bishyira inzovu ku mwanya wa 8 mu nyamaswa zivugana umwami w'ishyamba. Ku mwanya wa 7 twasanga agasumbashyamba, giraffe. Ireba rwose ni inyamaswa itangaje kubera kwisa ndetse n'ukwireshya, ariko igitangaje ni inyamaswa igira umugeri w'imbaraga nyinshi cyane, ubarizwa hagati y'ibihumbi 2 pound per square cyangwa se PSI, nko kujugunyaho ibiri 140. Bigenda bite rero? Intare ikibona agasumbashyamba yishimira umuhigo w'umubyimba munini, maze mu gushaka kuyishyira hasi yifate ku gakanu iyinige. Yurira hejuru igana ku ijosi rya gasumbashyamba, maze mu mbaraga nyinshi njya byatsi zigira ikazunguza ijosi. Mu byago bikomeye intare ikanyerera igana ku maguru y'inyuma, igatungurwa n'umugeri w'ibiro biremereye, ikawuhonda mu mutwe cyangwa ahandi ku bice by'umubiri w'intare, maze intare ikahasiga ubuzima gutyo. Ibi bishyira agasumbashyamba cyangwa giraffe ku mwanya wa 7 mu nyamaswa zivugana intare bitewe n'uwo mugeri uremereye. Ku mwanya wa 6 tuhasanga inkura, rhinoceros. Inyamaswa izirana n'intare cyane, inyamaswa iterwa umujinya no gusagarirwa n'intare. Ni inyamaswa ibona gake cyane kubera utwiso duto, ariko igahumurirwa cyane. Intare yiyobeyeho nk'umuhigo utubutse, uruhu rukomeye cyane n'ihembe ry'ubutabazi nk'intwari ikomeye igira. Intare itungurwa no gutikurwa ihembe ku ijosi cyangwa ahandi hose ku mubiri. Rino hembe rityaye ritera igikomere cyica intare, maze intare ikahasiga ubuzima gutyo. Ibi bishyira rhinoceros cyangwa inkura ku mwanya wa 6 mu nyamaswa zivugana intare. Ku mwanya wa 5 tuhasanga inyamaswa y'indyabyatsi, imvubu. Aho mu guhiga kw'intare zihigira hamwe maze zikibeshya ngo mbega umuhigo munini, ese buriya tuwishe ntiwaduhaza twese n'urubyaro rwacu, maze zigatangira gukora atake ku mvubu, hippopotamus. Mu kwihagararaho igafungura umunwa wayo ufunguka ku kigero cya degere 150, maze igacakira intare imwe muri zo mu kanwa kayo, ikayikanjakanja, ikayivunagura amagufa yo ku ijosi cyangwa ahandi yafashe pakikuye mu mwuka. Bibarwa ko amenyo yashongoje akanjakanjira ku kigero cy'ibiri 140. Ibaze nawe uwagushinga icumu rityaye riziritseho ibiri 140 hejuru. Uko intare zisezera ku buzima gutyo zishwe imvubu. Mwanya wa 4
tuhasanga ingwe. Ni inyamaswa imeze nk'umuzimu ugenda, aho yihisha mu giti. Izindi nyamaswa zirimo intare zikunda guhisha umuhigo wayo munsi y'igiti mu gicucu, kuko intare zikunda kurya inyama zikiri mbisi, maze ingwe ikaza gutungurana isimbukira intare ikayitera amajanja atyaye yayo n'amenyo y'imikaka igira ashongoye, maze zimwe mu ntare zishaje zikiri nto zikahasiga ubuzima, gutyo ikegukana umuhigo gutyo mu gasuzuguro kenshi. Umwanya wa gatatu wasanga ingona, Nile crocodile. Izi ni ingona kenshi dusanga mu ruzi rwa Nile. Ni inyamaswa itajya ivogerwa sana. Ibi biba akarusho iyo yibereye mu matware yayo, ndavuga amazi. Itangira gute rero? Itangira intare ije gushoka amazi ku nkombe n'inzuzi cyangwa imigezi, aho amazi aba ari mu mutuzo, mu kanya nk'ako guhumbya. Mbega gutungurwa we! Ku menyo y'imikaka ishinyitse n'uruhu rukomeye, maze rugahana inkoyoyo mpaka intare ihashize ubuzima. Ibi biba no ku zindi nyamaswa ndetse no ku bindi bijangwe binini. Ingona yivugana intare cyane ku kigero cyo hejuru. Ingona yakuze neza ifite ubushobozi bwo kurwana n'intare 3 cyangwa 4. Irazisanza mpaka umwami wo mu mazi yisubiriye mu mazi mu bwami bwayo. Ingona iri mu nyamaswa zivugana izindi nyamaswa izicakiriye zije gushoka. Ibi bishyira ingona ku mwanya wa gatatu mu nyamaswa zivugana intare. Mwanya wa kabiri wasanga imbogo, bamwe bakunda kuzita bicanyi b'umukara. Ni inyamaswa y'inyamahane yakuze neza igira ibiro 870. Mu guhiga hari igihe intare cyangwa itsinda ry'intare rishaka kuyica umuhigo w'ibiro byinshi. Icyo gihe kubw'ibyago bikomeye muri ya mirwano, imbogo ishinga ihembe imwe muri za ntare. Rimwe na rimwe ihembe rikavunikira mu mubiri w'intare. Kubera ibikomere, intare igapfa muri ubwo buryo. Intare kubera gutungwa n'inyama, umubiri n'amagufa biba byoroshye. Kenshi iyo ihuye n'inyamaswa y'indyabyatsi nk'imbogo, yitikura ihembe ikayinyukanyuka mpaka ishize mu mwuka. Amahane y'imbogo no kwica intare yishyira ku mwanya wa kabiri. Reka twihuta no ku mwanya wa mbere. Ese wakwibaza ku mwanya wa mbere tuhasanga iyihe nyamaswa? Impyisi z'utudomo twinshi ku mubiri, spotted hyena. Uzazibona iza mpyisi zifite utudomo tugiye dutandukanye ku mubiri wayo. Zimwe mu mpyisi z'umubyimba munini yakuze neza igiro 86. Iyi niyo nyamaswa iza ku mwanya wa mbere mu nyamaswa zizirana ndetse zikica intare, biturutse kugira amerwe no gushaka kwiba ku ngufu umuhigo w'intare. Igendeye ku rwasaya rwayo ruhekenya ndetse rukajanjagura ku kigero cyo hejuru igufwa ry'izindi nyamaswa. Bigendeye kandi ku guhigira hamwe ku igobe ry'impyisi 20 kuzamura. Impyisi zitesha umutwe intare aho zihurira ku ntare imwe, zishitura ndetse zinashitura ku muhigo paka zisha intare, zikarya umuhigo wayo. Ikindi birazwi ko impyisi zica ibyana by'intare, kabirya ndetse n'intare zishaje. Impyisi igira urwasaya ruhekenyana ku ngufu yo ku kigero cya PSI 1000. Ni ukuvuga ni nko gufata ibiro 70 ukabitereka hejuru y'icumu rityaye, hanyuma ukabitereka hejuru y'intare. Tugereranyije n'imvubu iri hasi cyane, ariko wibuke neza ko impyisi ziyigira mu matsinda, mu gihe imvubu yo ihiga yonyine igatabarwa n'urwasaya. Ahangaha ho impyisi zo zihigira mu matsinda. Kurikize ku mbaraga, bushongoye n'ubukaka, uzasanga impyisi ari nk'ahari 1/2 cy'imvubu uburyo ki zihekenya cyangwa se zikora bite. Impyisi igira urwasaya ruhekenya n'ingufu ku kigero cya PSI 1000. Ni ukuvuga ni nko gufata ibiro 70 ukabitereka hejuru y'icumu rityaye, hanyuma ukabitereka hejuru y'intare. Tugereranyije n'imvubu biri hasi cyane, nka 1/2 cy'uburyo ki zishitura cyangwa se zihekenya. Ariko nanone wibuke neza ko impyisi zihigira mu matsinda, zibasira intare cyane zikayitera ibikomere biziviramo gupfa. Impyisi yica ibyana by'intare yirinda ko bizakura zikagira abanzi benshi bakuze. Ibi bishyira ku mwanya wa mbere impyisi. Kunze kumva official rero ikadusoreza aha. Dushimira kandi subscribe, like, comment, share. Dushimira udahemba kudukurikirana no kuduha ibitekerezo bitandukanye. Kunze kumva official ikaducumbikira aha. Dushimira kandi subscribe, like, comment, share. Dushimira udahemba kudukurikirana no kuduha ibitekerezo bitandukanye.
igitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira kuri iyo nimero kuri screen yawe ni 078882 wari mu bihugu byo hanze ukabanza ikimenyetso cyo guteranya 250 hanyuma 788082. Hasta la vista.